Okay, dajay daga tayo, nagatangan niyay, niganan tayo na titulo, na pa relocaten idi Friday, so nalpas ti relocationan. The next, dajay panakakalsada na. Hallelujah! So tayo kitan. So ano da kayo, no hanyo nga mo, mabaling agpakuyog kayo mat. Ten kayo baddekan. Ten kayo agkararag. Amen? Kitkitak di rukod na, kung nakarod, dajay nasuro ka 500 to 1,000 di ay, medyo nag-il ngamin. Mapankayam dajay ti mga 45 to 100 feet ti building na may patakder. So, nalawlawang ang dito. Amen. So, kasi so nga, tayo, tanong mapang kayo mo lang dyan, timok ti Holy Ghost. Amen. Siya, di ba nakagatang tayo ti luti tayo? Ngawan utang. Antayo nga nagsul-solicit ti politician. Amen? Dahil di pamati, hangag sul-solicit. Agik-sort lang. Hallelujah. Amen. The David, nag-exhort naman. The Moses. Nehemiah, ganda duwa ba? The Paul. So, nag-exhort tayo lang. Mahan tayo kisul-solicit ti kandidato. Ang biblical lagi. Hallelujah. Kaya nato yung utang ti ministry. Awan nagita kidyan ngayon, baon na Apo Diyos ka nagutang. O da paaramid na ijay na yabana, provide na. So yun, provide na di barko ni Noah. Nagpatakda ni Solomon, provide na ti gold. Garamid ni Moses, the Ark of the Covenant, and provide ni Lord. Amen. Amen. Panag-preach na Peter, da bilog da. Provide amin. Kuna di Bible, nag-obey ka kin the Lord, under the Lord ay, ang kang umutang, si katagpautang. Blessing tatay ti Christian in Christ, we are blessed. We have the blessing of Israel. Woo! Nakita, di kailangan pamati, magpagpamati kayo kanya. Tano takderan tayo di pamati, takderan mat ni Lord ti sauna ka na tayo. Isungahan yung unaan ni Apo Diyos. Tado ti unaan na kami ni Apo Diyos. So may pisok-pisok na di problema. Kanyo ni Abraham, baga ni Apo Diyos nga ni Sarah, ti aganak. Ti anak da, inununaan da, nagputot ti ni Agar. Because of impatience. So di inununaan da, the plan of God, problema yung gana data. Tayo yung maduday kapututan ni Ismael. Arab countries, Muslim, so nagtaudan da. So kabusbusor da, ti Israel, kapututan ni Isaac, kaya ni Jacob. Daday ti cause na diyay. Tanapapanaw ni Ismael, ngamputot mo lang ni Abraham, agkabsat na diyay. Da Isaac ken ni Ismael. Ngam, bunga ti impatience ni Ismael. So nga ado rin yun, unaan na gawin ni Apo Diyos. So nga na tayo, talagang wait for His timing. Wait for the right time. Amen? So nga disim mo lang dyan ibiyagyo eh. No di mo pa yung makakaya nga gumatang ti TV, awan pala ti gatang mo, kapalangapan mo't utang. Wait for the right time.
Di mo pa lang kaya ti fried chicken, munggo pa lang. No kayat mo, asa nga may pispisok ti biyag mo. Ay, ina. Amen. No, ano pa lang nga kaya ti karne, fiskaw. Talbos. Tono, agin-increase yung manifestation. Ti blessing mo, samo ingat nga to. Ano unaan ni Lord. Hallelujah. Okay, dagita, ti adalan nyo. So, tanad, adal ko rin ti nabayag pa nakipagpagnak kini Apo Diyos, inot nga mad-adal ko ay kasi gayam ti biyag. Idihang kumot nga mo rin. So nga, pang-uutangan nata. Uray mainteresan. Inaka-interes si utang ko idi. Sak malang nga makaturturog. Na stress sak malang. So makita yun? No, inaguray ko pa yung kumaten, uray ko ti time. At the timing ni Lord. At lalo ito, church. So nga tata ti timing na, nakagatang tayo ti loti nga awan utang. Amen. So nga uray yung pagpatakder tayo, antay yung utangan. God will provide. Hallelujah! So, kita nyo, awan tayo mga alat solicitation, ha? Dati, may isang church, agin intercede da, linmabas sa ibak nang, gusto nga ibagbagada, dahil luti, nga da kumamangi donate, tabagpatakdaran mi ti building, kung kuna na, linmabas sa ibak nang, dati luti na, ay, karkararagayam na gito ti luti na, napan, ay, karkararagayam ti luti, da luti ki jay ti pagpatakdaran nyo, wow! Amen. So nga mayat pa nagkararag di jay. No kasi ti kasanay Apo Diyos baka da lumapas. Anya ti kararag yun di taba. Nga man nyo manang ekspektaran na, dipindi ti kasanay Lord. Okay na. So, dungotin, ti exhortation ko jay. So I believe nga makadadal na yun. Mapanak ija operation of the soul data. Pinabalabas operation of the spirit. Tatama panak the operation of the soul. Ti tao nga rod ket spirit, soul, and body. Now, ayan ang pangkitaan tayo dyan. Nga talo ti mang bukbukal ti kinatao tayo. Genesis 2, verse 7, and 1 Thessalonians 5:23. Basahan tayo ba niya? Panak the operation of the soul. Hallelujah. Namuyo ti renewing. Okay, basa. First Thessalonians. Okay. May God okay, kita nyo, true and true. May your whole spirit, small s, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So makita yo, your whole spirit, soul, and body. So talo. Your whole. Kajeti one whole nga sika. Your whole being, spirit, soul, and body. Kita nyo ating kasana na isurat, spirit, soul, in body. Saan nga soul, spirit, in body. Then saan nga body, soul, in spirit. Ano balbaliktadan di ay, tada, tikayat na asawan, no, apay nun una ni Paul, di spirit. Spirit, soul, and body, di pa nakaisurat na. Ang body, soul, and spirit. Okay. Saan na isuro kon, timang dominar ko may jay soul and body, spirit, so nga isunat umununa. Amen. Second verse, Genesis 2 verse 7. So nga talo ti magbukbukal ti kinatao tayo. Okay, the Lord God, basa. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. A living being, King James. Tapos makita yun dyan, soul. Okay.
Basa? And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So makita yun ti soul dyan. So makita yun di talo, our body, nagapo ijay dust of the ground. Our spirit came from God. Inpuyot ni Apo Diyos. Spirit of life. Amen? Kat nagbalinan na di jay, di nagkontak, jay spirit kenda jay dust, living soul. So magita yun jay. Ayan day soul, nagbaetan di spirit and body. So malang ijay Thessalonians, ijay tinga ti ayan day soul. Amen. So ijay tinga itibiyag mo iso day soul. Hallelujah. So nga, iso natin mga connect or connection the spirit kani the body. So nati bridge. So nati connection. So nga, tata, pantayo ti operation the soul. Parts of the soul. Nya the parts of the soul. Okay, the soul, mind, will, and emotion. Ti Lucano na day, panunot, jay pagayatam, da jay agdis decision, ti kayat mo, ngaramidan, and emotion. Jay rikna. Ano nga jay feeling ti body, ha? Da jay rikna, ijay unag, nga nasaktan ti riknak, kasi kamangkal kamot nga nadisnog. Amen? Okay. That is emotion. So da jay ti mangbukbukal ti soul. Anya man ti soul, nga ti part na mind, will, and emotion. Okay na. So, kumbinsido tayo nga ti tao bukbuklan ti talo nga banag, spirit, soul, and body. Ketip ayan day soul ideting nga. Now, ket naadal tayo nga di soul dati talo nga partina, mind, will, and emotion. So the operation di soul operate the mind, will, and emotion. Pero the most dominant kadagijay nga talo is the mind. Ijay soul area, jay mind, nga dajay iti dominant force. Tano umay ijay mind mo, isuti desisyonam. No umay ijay mind mo, isuti mariknam. Amen. Okay. So now, katijay, ag-operate the mind, will, and emotion. So that ada ti duwa nga mangkon-control nga kaya na nga i-control your soul. Yadi ay duwa. Romans 8 verse 5 to 8. Ti duwa nga mangkon-control the soul is spirit and flesh. Or 5 senses of the body. Inot today. Ada tinuwa nga manage ti soul tayo. Ngam dati may sakuma. Idihan pa yan at nagditaw ti basol, spirit lang. Ti manage ti soul, kat i-manage mo ti soul ti body. Ito ti operation na dati ti tao. Pero nagkagulo di jay, di nakastruck ti basol.
in my di basol kat nagbalay ditoy flesh or ditoy body. Amen. So nga, minsan dajay translation. Imbis nga body, karganti King James, flesh. Ngam di flesh, kaya nasawan di flesh, dajay sinner nga kapanpanunutan, karirik na, pagayatan, so jay flesh. So ano, kill the flesh. No kunanahan nga, kill your body. Kill the flesh, dajay desire, iti sin, ijay body. Kaya't nasawan, patayam. Taday teaching tayo nga, kill the flesh. Hallelujah. Ngamhaan nga, kill the body. Because the body is the temple of the Holy Ghost. But the flesh is, so da jay old nature tinagapwa na. So da jay senses iti sin. Amen? So na, mapandayon. Operation of the soul, di focus tayo. So na mapandayo iti mind, nga party soul, duwa. Tibang i-manage. So, mapandayon, verse 5. NIV, nung makita tayo, flesh na usar, pero ada di mind. Mindset. Okay. Sige. Basa. Those who live, okay. Sit. Kita nyo, jay. Minda nakasit. Ijay. Flesh. Amen. Okay, tuloy. Those who live in accordance with the Spirit are the mindsets of what the Spirit desires. Okay. Jaymat, agbibiyag in the Spirit, jay mind namat nakaset, ijay desire ti Spirit. So duwa, kita nyo, desire ti flesh, and desire ti Spirit, ijay nga operate yung mind. Okay, pag ininagawan na riyan, nga i-control. Verse 6, the mind as a sinful man is dead, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. So makita yun dyan. Death. Dyan may sa NIV, the mind governed by the flesh is death. But the mind governed by Spirit. So duwa. Mabaling ito reyan ti flesh, mabaling ito reyan ti Spirit, kay mind mo. Okay? So no, ag-operate kay jay soul, kada jay nga ngunak, delikado ti biyag mo. Because, duwa ti possible nga paggapuan jay desisyonan. So nga the best nga ramidam jay spirit mo nga talaga ti pag-operatam nga kunak tinapalabas. Jay ti mas safer. No hang kabalangan na rin nyo, talaga nga narigat jay mind mo, jay soulless nga panagbibiyag nga mangigayid ken ka. Taado ti palpak iti biyag mo. Nawatan niyo, once nga tinang-govern jay mind mo, ti dinisisyonan kat jay flesh, jay kan nga palpak di dyan because ang nga naggapukin ni Lord. Nawatan niyo. So nga very dangerous iti biyag ti may nga tao kag function ijay soul. Ahaan nga in the Spirit. So ti advise ti Bible, walk in the Spirit, live in the Spirit. Amen. So now, tapos maisuro how to operate ijay soul, iti positive
Basahan tayo pa dito. Verse 7. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Kita nyo saan nga naggapo jay? Mind nga governed by the flesh, enemy, or kabusor, bumusor iti Dios. Haan nga ag-submit iti God's law. Hanapay nga kaya nga ramitin nga talaga diay. It is impossible. See? Isu nga, very dangerous to operate iti soul nga haan nga in the spirit. Ti soul ko i-control na spirit mo, tapno, ma-guide jay biyag mo. So nga do ti soulis nga rod nga tao. Nagmo-move iti soul area. Even born again. Oray, dagiti namati nga kun kunangahan nga na teachingan, nga mo ti teaching na dito ado te operate iti soul. So nga handa ka re-renew. So de sursuro ka na kayo napalabas. So then, verse 8, those controlled by the sinful nature cannot please God. Isu nga haanda nga maayo ti Dios, they controlled by the sinful nature. Okay na? So nakita yon de duwa nga manggab-govern iti mind. Kat mind nga rod, part of your soul. Okay, duwa manan. Ipakitak manan. Ada ti mind of the spirit, ada ti mind iti flesh. Amen. So the mind of the spirit is so that the mind ni Jesus. Nga we have the mind of Christ. Okay, pakitak lang diyan. So nga ti dapat, in the spirit tayo, tayo control the mind of the spirit da jay soul mo, tapno hanga jay flesh, timang control. Hallelujah. Mamno kasano diya, so ti adalan tayo manamdama. So chapter 2, the 1 Corinthians, verse 16, born again tayo, we have the mind of Christ. Hallelujah. So nga dito pag-operatam tayo iturayana. Dajay kararwam. Amen. Hallelujah. Verse 16. Basa. For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Yan. Kano nagkaroon ka di mindset of Christ? Mind of Christ, di na born again ka. Di na receive mo the Spirit of Christ. So, you have the mind of Christ. But no kasano nga go for it ay, so ti adalan tayo. Kasi, ada ti mind nga sa bali. Mind of the flesh. Nga padasa nang ay govern jay kararwam. Another nga mind, that the mind of our spirit, ket Ephesians 4, verse 23. Hallelujah. Kararag ko nga ma-enlighten tayo ka na gito Because aduti agpang-function iti soul area na. Ang in the spirit. Urito ba'y panagdengag no, ang kaya in the spirit, sa bali pangaw-awat mo. Okay, Ephesians 4, verse 23. Basa. To be made new in the attitude of your minds. Okay, in the King James, and be renewed in the spirit of your mind. So makita yun. Dati, mind of your spirit. Romans 8, verse 26 and 27. Another verse.
Adati mind of the Spirit nga go-work iti unag tayo. So, diya mangiga-guide. Amen? Hallelujah! Sige, basa. Romans 8:26 and 27. Likewise, the Spirit also help our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Gore kayo ang pause dyan. The Holy Spirit hangag intercede may sana. So, agkita ti tao nga pakijoin na, so makijoin the Holy Spirit, iti Spirit mo, tapno ti ag-intercede your Spirit. Ti i-guide na nga ag-intercede. Ano mabaling nga Holy Spirit ag-intercede? Tano Holy Spirit lang di ag-intercede ditan. Apay masapul nga da tao. Tadjay tao ti ag-intercede. Pero di Holy Spirit mangiyag ti burden. Mangiyag iti revelation o niya ti pray na. So, ijay spirit na, jay mind ti Holy Spirit, ag-work, ijay spirit na. Amen. So nga, di kapan panunutan ti Holy Spirit, mapan ijay panunot jay tao. So nga, intercede na. Kasya diyay. Okay, verse 27. And he that searches the hearts knoweth what is the mind of the Spirit. Yan. He who searcheth the heart ni Father Gaday. Amuna ti panunutan ti Spirit. So talagang aday di unag tayo ti Spirit. Aday di unag tayo ti mind of the Spirit. Amen. Okay, tuloy. Lipas yun. Because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Hallelujah. So now, mapantayon the operation of the soul. Mapanak pa lang ijay kwang. Mind, will, and emotion. So the most dominant ijay talo, the soul area is the mind. Mapantayon ijay 5 senses muna. No, ijay 5 senses the flesh, the work. Kaya masaktan maitama nga isuti ugali o kasmaragyan. Ada pa lang ano pa lang nga naka-overcome sigarilyo na niya. Makabanglo ti sigarilyo na ta. Makasigarilyon. Mayan di panunot nan. Ayan na nga tadi ay. Okay. Or inakman gumatang. Tinang tira ijay, jay smell. Sense of smell. Okay. Di na minsan manan, banglo ti agat kandila. Sus, delikado. Nasabat na tayo dito. You see, mapanda yung mind na sinumgar. Si emotion na nag-work. Tinmaray. Kakasa. So, di paso-paso ko na di mind. Amen? Amen. Ang damat agat bawang. Sa kaliwat, makakakanmot. So, kasi iti operation na iti alalaan na iti senses. No, damat na buya na. Di same manan. No, da nakita na, pasuko na di mind na di tao, no niya nabuya na. Amen. Oh. Iso nga kailangan nga i-control mo diya because it will affect your life. Your decision and your emotion. Tada jay will, isuti agdis-decide. Jay emotion, isuti makarik na. Hallelujah. Ngun ada nangeg na kasi ay. Ada nakita na. Ada tinatouch na. Amen. Okay. Nga ba, the 5 senses? Ako na ibaga. Face. Naramanana. Okay. So, ito possible nga
isupply na the five senses in the mind. Kat no, haan ngay control na the spirit mo ay kat imove na ka na dyan. Diyay ti delikado ti biyak mo, akunak. Ado ti palpak nga aksyon mo. Par aramidam. Amen? Tati mangigag-guide senses. Bagbagak nga mayat ti five senses ta-create ni Lord. Pero ti original nga function na di ay agapoy di spirit, i-control na di soul, santo i-control mo di soul di five senses. Di kuma. Ngamtata nga nakastruck ti sinful nature, kailangan nga i-overcome. Kailangan nga i-control tayo da jay five senses one of flesh nga panagpanpanunot. Panagbangbanglo. So, dati, maawatan ti naduma ko na da pastor kat basta maditi five senses ko na da kat iparasan tayo nga ikatanti senses mo takitam. No sino ka? No Diyos ako matay, katenta day five senses mo. Tamangan ka, awan ramraman na. Awan mabanglom. Takitam, no sino ka nga tao? Ti five senses mayat, kumade jay, pero na-contaminate ijay senses, iti flesh. Ti sinful nature. Isu nga dati senses mo nga kay kayat na jay basol. Da jay ti delikado ijay soul no isu ti adapu na. Ha? Tay jay ka nga ma-destroy. Uray born again ka. So kailangan tayo operate in the Spirit. Hallelujah. So now, tikasan mo ti Spirit to control your soul. Okay, naibagbag tatay. Ti Spirit i-control na mat ti mind. Will and emotion mat lang. Pagin inagawan da dajay, ijay Romans chapter 8 verse 5 to 8. Ngayon basak tatay. Hallelujah. Kas ano mati, kas Sunday Spirit to control your mind. Okay. Tapno di operation ti soul mo, mangala ijay Spirit. Iti aksyon na. Or ti panunuto na. Kasano rihay. Ibagak tatay, we have the mind of Christ. Hallelujah. Jay Spirit, ti ayan na da jay ti operation na, ako na, kita nyo jay fruit of the Spirit, jay yung makita ti mindset ti Spirit. Humility, righteousness, holiness, amen, love, merciful, amin da jay nga biag isu ti mindset of your spirit. Naalayo ba? Ti mindset of Christ da jay mindset ti spirit matlang. So nga ti kapan panunutan ni Kristo kuna karod awan ti kuna ni Kristo pobri ak awan deyay. So ano agpanpanot ka, mapobri ka, flesh deyay. Nawatan niyo, adaya di panunot ni Kristo nga pobre. Sige man. Amuna, He is so rich. Okay, ti mindset ni Kristo, adaya ti I am sick, kunana. Awan. Because He is health.
So ano ko na namanan? Nga masaksakit ka, naggapu ijay flesh. Tati spirit mo health. Yung karoon ko nakti spirit tayo, pulos nga diag basol. Isurok na palabas niyay. So nga awan ti mindset na nga basol. Awan ti mindset na nga worldliness. Amen. Isurad niya yung pangilasinam, kasbari yan. Ada nakabasol, madim nga mang forgive. Nasaktan ka, sakit-saktam. Kasi ba di mindset ni Kristo? No. Di mindset ni Kristo, kat mang forgive. Ang sakit tinakam na, ijay, nakabasol kanya na. Hanang impenan, ti sakit tinakam. Tignan nyo, the love of God, awan impenan na sakit tinakam. Ngam no imimpenam, flesh, ti mangidaldalan ni jay soul mo. Katno ang aksyon niyay, agop-operate kay jay soul area, kas panang-govern ti flesh. So ano na dyan, di operation ti biyag mo, awanan ti kadut-duta mo nga tao. Awatan nyo ti operation, iti soul, isukado ti agop-operate ti soul, pero handa nga mo nga, ti pangalam kumatikas na mga operate, iti spirit mo. So, as maring ka na ka, ada ay, duwa nga desisyonan. For example, ni Paul nga duwa desisyonan na. Ada rin kayat na ti agbiag. Damat ti kayat na ti matay. One time, kung na may met ko man nga matayak. Kumapanak kitindihan ni Jesus. Pero, medyo kayat ko palang ti agbiag, tapno kasabakpay na kayo. Kung na iti tao. Kitaan nyo ka rin. Kitaan nyo the decision ni Paul. Mag-operate siya na in the spirit niya. Hana ka, kahit kung ti matay, do ti problemak. Hanga kasiyay. Amen? Kahit ti matay, kahit na makijoin kay ni Apo Diyos. Hanamat nga ko na, kahit ko tagbihag, tapno isupay, no adati isupay. Hanga kasiyay. Kaya ko tiyag biyag, takat ko pa yung i-preach ni Jesus, kada kayo. So magito di mindset. So nga, iti Colossians chapter 3, verse 1. Daytoy, ti dapat, nga operation ti soul tayo. Agapu ijay, heavenly jay, desisyonan tayo. Sige, basa. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Okay. Sige, tuloy. Set your affection on things above, not on things on earth. Sige, verse 3. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Okay. Mapantay ito in NIV. Verse 1. Since then you have been already raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Okay. Sit your heart. Kung ano naman dyan. Sinaduma, sit your mind on things above. Amen? Ano pangalaam? Iti dapat nga mang kontrol ni mind mo. Jay agapo ijay ayan ni Jesus nga si tutugaw. Heavenly. Amen. Okay. Nyabay, kasano mangyari dahi? Philippians 4, verse 8. Tanyo na gitoy. Pakita ka, dajay, soul mo, nga i-operate kay spirit. Nga i-operate iti flesh. So nga di pakanam, jay spirit mo nga kunak.
ta i-control na your mind. The mind of your soul. Okay. Sige. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Kita nyo, dagita ti panunotong makanawon, jagap-gapu ijay spirit. Hallelujah. So dahi tangay iti teaching, iti church. So da duma, gaputa kasta ti biyag ti tao, paritan dan ti agbuya ti TV, paritan dan iti nag-ad, ado ti parparitan da di church. Pero, uray paritam isuday dyan, no haanda nga na-equip in the spirit, ang alatang ag-change. Nawata na yun. Karkaro da nga marigatan nga sumurot kini Jesus. Ta kailangan nga di spirit da ti pumigsa. Nga dahil na ibaga kada kayo ma-strengthen di inner man. And then the mindset ti spirit i-control na the jay soul, your mind. Amen. Hallelujah. Next. Ephesians 1, verse 16. Rugito yun dyan. And verse 17. Kitaan nyo, ti mang-control ija soul, ija mind. Kitaan nyo. Basa. I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Tuloy. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better. Tuloy, verse 18. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints. Kitaan nyo, ti NIV heart. Ano, ti King James. Okay. Basa. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of. Okay. Ano ti ma-enlighten? Understanding. Amen? Heart. Understanding. Tinaduma, mind. Your mind will be enlightened. Amen. So now, nung makita yun redoy, nga timang enlighten ijay soul, spirit lang. Because the spirit lang tayo anti-light. Awan ti light ijay flesh. Darkness ti flesh. Timang enlighten lang, spirit. So, kailangan nga di spirit mo timang enlighten the mind, the soul mo. Amen. Isu nga nag-operate kay the soul iliya, kailangan di pangalaam iti desisyonam iti spirit mo. Ang kamalala iti flesh, ta delikado ti biyag mo. Amen. So nga dati kagurguram kategura ti panupanunutom that is flesh. No, dati kinakakaasim ti panupanunutom that is flesh. Agop-operate kay ti soul area by the flesh. So nga delikado ti biyag ti kasjay nga tao. So nga jay soul area kailangan nga ma-renew. Chapter 12 ti Roma. Tuloy-tuloy na gito nga teaching. So no, minsan dati soul area na ti papati na. Uray kumano, idaldalan ti spirit na. Lasagmat.
Dapat kitingaw da asawa na. Kuno na. May mitsamot nga agsina kami. Agkita kami da duma. Flesh na dyan, kaawatan, basol nga ron. Ha? Amen. Irasuna na pa lang. Ni Solomon ngay. Asawa na. So nga kitaan nyo, titatao jay Bible. Kitaan nyo, no, ag-work ni Apo Diyos, Apo, mayat namin. No, pinabalasyo ni Apo Diyos, susuday jay Red Sea. Apo, tidayaw da. Tumnan na ituloy dati magnanalipatan da nga dagos, tinagnaanda ti Red Sea. Jay bawang ngay, jay Egypt kung kunadamanan. Kitaan nyo ka di ti mind, ngahan nga i-control ti spirit. Uray nakitam ti miracle. So kitaan nyo. Mabalin nga ko na yun. Ay no, siyak ti adadita, natulnog ako. Are you sure? No, haka mo lang amat ka matitsingan, pariho ka ijay. Tapay, anati kunayo mat ka nagidyan, nakakita nga mismo ti miracle, nga nagnaka ijay bye-bye, na magaan de bye-bye, nagaramid niya po Diyos ti highway, hindi nakabalasyo da, nalipatan nan. Ti bawangay, ti sibuyas. Awan lang inumundan, nariridan. Nalipatan na nagday miracle of God. Nagday ti unrenewed mind. So nga kakastay tayo matkatuwa insan, nung nagginginad, ada tayo di gimungan. Yung tunawan ng ginginad, nagsubli mo lang. Unrenewed mind nagday, control the flesh. Moyo, adaman unawan ti didigra, iti mindset, iti spirit, in love kini Apo Diyos. Amen. So kitaan nyo ka dito, aramin tao. Idi COVID, Apo, nagdangag, idi live stream ko. 1,000. Idi awanan ti COVID, di awan naman ang nagayad duma. Praise God, magkidiyata da nagbati. Kaya da nagbirok. Amen. Ngam adu ti kasyay. Kat nubas-basak ay unay kayon kung kunakmot na maminsan ngam baka no adda akmot ti tangay kat baka karni mo ti amok nga so bakpakawanan da ka po Diyos. Importante idalan da kiti. I need your mindset to control my mind. Amen. Lead my mind. Amen. So verse 1 and 2, si basa. Roma chapter 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Okay. So kitaan nyo pati body, nga mahawanak pa di operation of the body. Okay? Pero isulok to na di operation of the body, numalpas ko na ito yung soul. So lapsan tayo daitan. Verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is that good, and acceptable, and perfect will of God. So makita yo transformed by the renewing of your mind. Kitaan nyo na jay mind ti soul, kailan ma-enlighten? Kailangan ma-renew. Sino lang ti mang-renew ijay? Ulitak manan. The jay mind of the flesh. Jay Romans 8 verse 5 to 8. Kada jay tatay. Mind of the flesh, hana nga renew niya. Because isuda jay ti madmadi nga kontra kini Apo Diyos. Nga mindset. Ti mang-renew ijay mind, tajay mind tayo na pulyot. Iti worldly mindsets.
adu iti kapanpanunutan tayon nga naggapgapu iday na inlubungan nga nakaregister. Sakbay mabor na tayo na preoccupy jay mind tayo ti worldly. Hindi na born again tayo nakapasok ti spirit. Nakapasok jay mind of Christ. Pero saan nga automatic nga da spirit nga da nga mind of Christ ti mangkonkontrol day soul. Kailangan nga ma-educate day soul mo. Jay mind mo. So makita rito transform. Anya ti trans o ti trans agbiyahe. Amen. Transform. Nati form, forma, panakabukal. Sumabukal isuna by the renewing of your mind. Kitaan nyo day first nga, antayo nga pa i-conforman, and be not conformed. Amen? To this world. Dahil purman day soul tayo, idi unbeliever tayo. Na i-conform to worldly. Batata, kunanan, but be ye transform, agbiyahe ka, nga mapurma manen by the renewing. Anya ti renew aya? Renew. Anya ti meaning na ti renew? Mapabaro. Mapabaro. Pero ti may sa kaya na sa ti renew, go back to your original state. Okay. Go back to your original state. Kaya na sawan, agsubli ka, ijay original nga kasasaad mo. Nga image and likeness of God. Dito renew. Amen. Hallelujah. Okay, now, and be renewed, or by the renewing, ano din marinyo? Mind. Kat no marino ka, what is the result? That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So nga ano makita the perfect will of God? Acceptable kani Apo Diyos, no want the renewing. Amen? Iso kailangan renewing first sa mo mapruban the acceptable and perfect will of God. So nga very important the operation of your soul. Ulit the dominant force si jay mind. So jay mind itikam ti importansya. Kaiso ti mangyag ti decision mo, so timang trigger ija emotion mo. Hallelujah. So kasano ti pangalaan mi diyan ako ng kadua? Dua ti pangalaan. Flesh in, spirit. Tapno mayat, dadya operation ti soul mo, ti spirit lang ti pangalaam ti decisionam. Ti kalangbat nga ma-renew. Awanan ti mang-renew di mind, malaksi ti spirit. So nga no, operate ka ti soul, dapat i-guide di spirit mo, di soul mo. Ngamnokaan pa'y, ang kang-operate di soul, kailan, ag-start kay di spirit. Amen. Ang aday in mind, di panunot ko kami di na minsan ngay. Aan nga matras di mind mo, nuhaan nga na rin nyo. In mind, di panunot ko di na minsan. O, dagi siya kasi.
panunot ko ngay, it came to my mind. Isuot ikasanay, in my spirit ko, the best. My spirit, kung nanay di panunot ko, mayati. Amen. Hanga basta in my di panunot mo, correct. Hallelujah. Tabaka naggapu di bilang lumliyay. Amen. So nga, very dangerous to operate ijay soul nga haan nga naggapu ijay spirit. So nga, tata, the operation the soul tayo, mind, will, and emotion, dapat aggapu ijay spirit mo. Telang di marinyo. Wanan ti kasam nga marinyo, ahanga kasyay. Amen? So, ituloy ko pa dito. Dapat may isa nga series na dito, Operation of the Soul. Tumakder tayo. Hallelujah. Adupay ti kailan adalan tayo dito. Tapno pati paprapisi kat makaprapisi tayo. Amen. Makapaidalan tayo ti Spirit. Ngakaan nga jay soul tayo ti mangidaldalan. Kada tayo Spirit tayo ti mangidalan jay soul tayo. Hallelujah. Tapno, balin ka na successful. Okay, let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for revealing those things. Kailangan mi nga talaga nga maawatan the operation of our spirit, soul, and body because dito'y kami nga function nga makayayo ka ta kinunam nga spirit, soul, and body masangtibay. Kinunam nga spirit, iti tunay nga kinasiasinumi nga nagtaod ka. So isu nga rod ti dapat mangi-manage ti biyag may. Our spirit, soul, and body ket agoperate nga naornos. Nga ma-inline iti kinadjus mo, Father God. So thank you nga kadagitoy nga umay. Sikati mang-enlighten. Iti dito nga mindset. Sikati mang-enlighten tapno iti kasta ag-shine. Daday nga light nga daday spirit me. Tapno haan nga blurred. Ti kastaming agpanunot. No dikit daday mindset ni Kristo. So ti ag-operate iti soul area. Salamat, Father. Nga step by step. Ngay parang mo na ito'y karag ito'y tapno ag-decide na haan ngay jay flesh no dikit in the spirit ket jay mind na mapurma in the spirit mapurma nga kas iti panunot ni Jesus. Father, litam na ito'y kadakwada tapno ni kasa amuda ti disisyonan na handa nga desisyonan, nga aksyonan, jay mindset iti flesh, tadag ito'y ket kabusor mo, O Diyos. Ti flesh, ket saan na nga pulos nga may ayos ka. Ti kapanpanunutan nga nilalasag, ket kabusor ti spirit. So salamat, Father God, nga awan kami jay, pero kailangan mi nga ma-educate. Kadag ito'y nga saom tapno ikasa, iti panag-function me in the spirit. Kitag work iti soul and i-operate na iti body. Salamat, Lord, nga makita mi na gito'y kat ma-aksyonan mi. Commit ko isudaking ka. In Jesus' name, Amen. Amen. So, ituloy tayo no next. Teaching tayo. God bless.